Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wash over me, let me fall from my surroundings. Take over me, over every rushing memory. If only for a moment, oh, this could be my last chance. Sail on with me, up here we know we're safe from the crashing wind. And talk to me from the lungs of the air, your heart is Demikianlah mereka bukan lagi dua, falling for a melainkan satu. oh, this could be my Karena itu, last chance. apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. In the grip of your arms, far from where I know, wanna see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus. See around me, there's no telling what you'll find.